Blaž Mihevc, 10, Leon Đerđi Pavše, 11, Žan Kopušar in številko 12, kapetan Jan Pavič Kac. Rezervni igralci pa so 1, Miha Araus, 7, Semenin Levaković, 16, Erjon Saramat, 15, Adel Mukić in številko 17, Rok Marton. Glavni trener ekipe je gospod Simon Oblak. Pravico bodo delili gospod Ermin Šišarević in pomočnika Nikodin Sedlarević in Dejn Zamrnik. Gremo Šmarko. Sebo. Aljaš Kolšek. Bravo! Bravo, Šmartno! Bravo, Leon. Bravo, Pajo! Joj! Sam! Ej! Ajde, Đerđe, ajde! Ja. Herbert! Ja. Čekuš! Isti! Bravo, Pajo! Bravo! Halo! Bravo, Gregi! Bravo, šef! Ajde, gremo! Sam, umiri se! Idi, Ajde, Herbert! idemo! Sam, špet, sam! Odi gotlja! Bum! Ja! Ajde! Ajde! Odi! Tekol! Za 19.
unutar. Še, ajde Žiga! Pazi ga na levo! To! Bogi! Aj! Moja! Bravo, Žigi! Žogo ga, bravo! Bravo, bravo, bravo. Bravo, Žigi! Gremo! Marta! Aj spozabu kartone! Bravo, Žigi! Bravo, Žigi! Bravo, Žiga! Evo, fante! Sad boce 3, ajde, nišem reći. Gola! Ajde še! Še, Leo, še! Bravo, ja, sam! Vamos, Marko, gremo! Pazi! Stisni, ajde! Bravo, Kamenički! Ajde, bravo. Ej! Ajde, Đerđi! Ajde! Ja. Še, ajde, še! Herbert! Stisni, še! Pazi! Še, Mare! Stisni, ajde, stisni! To, bravo, Leon. Bravo, bravo. Žigi! Bravo, Žigi! Bravo, Žigi! Sam! Evo, ajde, ajde, gremo! Kaj ruku? Hej! Alo, Žita, 2! Ajde, Žiga! Pejte van! Bac van! Bravo, Žigi! Ajde, Greg! Ajde, Greg! Ti se ubijaš tam? Spirko, tu oni poigraju! Dve proti enom, dio številko 27, Aleš Vidičnik. Sedi! Ajde, Mare, ajde, ajde, ajde! Bravo! Še! Ej! Ej! Jazek? Evo gola! Ej! Ej! Bravo, Pajo! Ja, Pajo! Daj, sudija jebote mač! Andraš, pazi na
Ajmo